Ngibingelele-ke kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. So ungakwenza-ke wena-ke lapho usicindezele usubscribe njengamanje-ke. Udaba ekulethele lona namhlanje sekukhona-ke insizwa laphana-ke ebeke umbono wayo laphana-ke ngevidiyo-ke, ibeka umbono wayo ngale ndaba-ke ye-MK ne-ANC, Jacob Zuma-ke noRamaphosa-ke. Ithe le nsizwa-ke uma ibeka umbono eseyenza ividiyo-ke, abantu-ke bebe sebekhomenta kule vidiyo nabo babeka eyabo imibono. Kahle kahle le vidiyo isuse omkhulu-ke umsindo uma ngibheka ama-comments abantu-ke, kodwa-ke angifuni ukuthi mina kwenziwa ngami-ke, ngizokudlalela-ke ividiyo yayo le nsizwa le. Mina ngizosekucela kuwe laphana ukuthi uma usuyibonile-ke ividiyo yale nsizwa le, ungene ema-comment section-ke phela nawe-ke ubhale usicabangani-ke ngalo-ke lolu daba, uyahambisana yini nombono wale nsizwa-ke, bese ucindezela nebhathini-ke usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le clip-ke awuyithokozele. Ngiyithandile-ke le ile nto engihle ngisho, umsholozi unojealous nje kakhulu, engenzanga nje njengabanye nje, aphume nje ahambe ozihlalela kwakhe noma ajoyine amanye amaqembu. Kodwa-ke sibonge nje msholozi ukuthi i-ANC uyixovile uyenze kanje. So lamanye amaqembu awaphushe ngempela, khuphu o-EFF, IP, phushani, khuphukani, no-X, no bani, phushani, khuphukani. Ngalesikhathi i-ANC nina khuphukani, yabo lento leyo siyifuna. Uke wathi omunye beyi-MK bafuna ukushintsha umthetho we-ANC. Senahluleka msholozi, wahluleka ukushintsha umthetho ngehlandla lakho. Yeka manje, dedela abanye, phuma wena, hamba goduke baba, goduka.